Ikaze kuri platform zacu Semdeshi Bayingana Dosiye Analytique ndetse na Forbes Official. Joseph Yadukunda ngo ikaze mu kiganiro. Urakoze cyane bwana Semugeshi, reka duhe ikaze abakunzi ba platform zombi tubabwira duti twagarutse n'ubundi aho mu burasirazuba bwo hagati navuga ko agahinda twategereza ko gashize kumva kandi karibagara ibitero bikomeye bya Leta z'Ubumwe za Amerika kuri Iran, ariko Iran nayo yakoze akantu. Twa tumaze iminsi dusa nk'abaca amarenga ku bitero bishobora kwaduka mu gihe twabonaga ko n'ubundi ibiganiro bya diplomasi haba ibihuza Iran n'ibihugu by'Abarabu ndetse n'ibihuza Iran na Leta zunze ubumwe za Amerika Joseph byagendaga bigura intege. Ibyo rero ibyatekerezwaga n'ubundi byarangiye bibaye. Ababona aya mashusho barabona igisirikare cya Amerika cyagabye ibitero mu gace k'amajyepfo ya Iran hafi ya Bandar Abbas, ni umujyi ukomeye unarimo ibigo byinshi bya gisirikare bya IRGC, ni wa mutwe w'ingabo udasanzwe urinda ubutegetsi bwa Kisilamu muri Iran. Hanyuma rero amakuru dukesha RQM akemeza ko abarwanyi batanu cyangwa se abasirikare batanu ba IRGC bahise bicwa nyuma y'uko Leta zunze ubumwe za Amerika zigabye ibitero bikomeye cyane ku bwato bwa Iran hariya hafi y'amazi y'ubunigo bwa Hormuz. Joseph, ni nyuma y'uburakari bwa Donald Trump yagaragaje mu mvugo ubwo yabwiraga isi ko delegasiyo y'Abanyamerika ikwiye kwitonda ngo mu byo igomba kumvikanamo na Iran bishingiye ku gahenge, maze Amerika ihita ikora akantu mu rukerera rw'umunsi niko navuga, aho yarashe n'imbaraga nyinshi cyane kuri Iran nk'uko wari umaze kubivuga, maze abasirikare batanu ba IRGC ni cya gisirikare mpinduramatwara cya Islam muri Iran cyapfushije abasirikare batanu. Byari ibitero bikomeye, ariko kandi Donald Trump yari yaciye amarenga asa naho atumva neza umujyo w'ibiganiro bari kujyamo. Byavugwaga ko rero asa n'ufite icyo yenda gukora ariko kitatangazwaga. Gusa none igisa naho cyanangaje Joseph ni uko ibi bitero bavuga ko byaje ngari ugusubiza, benshi bafashe nk'urwitwazo, biva ko byaje ngari ugusubiza ibindi bitero by'Abanya-Iran ngo byari birimo birahiga indege zabo zari ziri gukora amakuru y'ubutasi hariya mu kigobe cy'Abaperse. Ariko niyo kwaba ari ugusubiza ko mu kandi tugiye kureba ko Iran no yahanuye drone, ya drone igura miliyoni hejuru y'ijana z'amadolari yahanuwe, hanyuma inarasa kuri F-35 za ndege z'ibitangaza bavuga ko zitaraswaho, yaje kuraswa. Hanyuma nyiri kuri biriya bitero byagabwe kuri Bandar Abbas, iyi shusho abadukurikiye bari kubona, uyu musirikare bamwita Hossein Sotoder, n'umwe mu bishwe. Uyu musirikare ngo haburaga umunsi, ni ukuvuga ngo haburaga umunsi gakore mariage. Abanya-Irani bamwise umumaritiri waguye mu bitero bya Leta zunze ubumwe za Amerika. Nituvuga umumaritiri ujye wumva ko ari babandi bahowe Imana. Uyu musirikare rero wa IRGC waguye muri bitero bya Leta zunze ubumwe za Amerika, Irani yamutangaje nk'uwaguhowe Imana muri ibi bitero bya Irani. Birababaje cyane kuko ni umusirikare waburaga umunsi umwe ngo akore ubukwe. Twaberetse ubukwe bwabereye muri Irani, aho abageni bahisemo kugenda mu gifaru bagaragariza amahanga ko nubwo bwose bari mu ntambara bagomba gukora uko byakagombye, bagakora ubukwe. Bisa naho nyine bari kwigaragaza ko nubwo bari mu ntambara ubuzima bugomba gukomeza byanze bikunze. Ariko kandi IRGC nk'uko wari umaze kubikomozaho, nayo yagize gutya ibona ubutasi bwa Leta z'Ubumwe za Amerika n'izi ndege zabo zikomeye na drone zinjiye mu kirere cyabo, barabirasa banatanga agasopo ko ikindi cyose kizagerageza guhungabanya urugendo rw'agahenge Iran iri maso n'igisirikare cya IRGC kugira ngo bemeze Leta zunze ubumwe za Amerika. Ndabona rero drone ikomeye cyane yo mu bwoko bwa MQ-9 ndetse na Flying of banarasa kuri F-35 ngo bageragezaga kwinjira muri Persian Gulf cyangwa se n'ikigobe cy'Abapersi binjiyemo, maze Air Defense cyangwa se igisirikare cya IRGC, itsinda rikorera mu kirere, rimaze kubona iyi drone ndetse n'iyi ndege ya F-35 bahise babarasaho cyangwa se bahise bayoherereza umuriro nk'ibisanzwe, cyane cyane ko bashaka kurinda nyiri ikirere cyabo no kwereka Amerika ko nta burenganzira na buki gifite bwo kuvogera Iran, kuko barakanuye bari maso kandi biteguye gukumira icyo ari cyo cyose cyaza kwangiza umutekano wabo.
izi ni miliyoni 100 z'amadolari Joseph kuri iyi MQ-9, hanyuma hakaza kuko izi drone ziba zifite ibyo zishinzwe bitandukanye, akenshi uzumva yitwa D4 kubera iki? Kubera ko ibihuriza cyangwa se ibikora imirimo imwe icyarimwe, harimo umurimo wo gukora ubutasi, umurimo wo kugaba ibitero, umurimo wo guhuzahuza amakuru n'ibindi byinshi. Hanyuma rero iyi drone yagabweho ibitero cyangwa se yahanwe indi karaswaho, kuko nk'iyi RQ-4 iyo bikavugwa ko kuko nayo ihenze cyane, iyi bikavugwa ko iyi drone ngo hari ubwo ikiguzi cyayo gishobora gutumbagira kikajya muri miliyoni 220 z'amadolari. ni umutungo ukomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziba zitakaje, cyane cyane ko drone yo muri ubu bwoko nayo ishobora koherezwa mu kirere cya Iran, ikirere bizwi ko nacyo kirinzwe na IRGC, itsinda rikorera cunga nyine ubu ikirere cya Iran. Birumvikana ko ntabwo ari drone yoroshye, iratwara ku kayabo k'amadolari, ariko kandi nayo amakuru ibiri buzane aba ari amakuru akomeye cyane agomba guhabwa itsinda rya gisirikare rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nkeka ko rikorera hariya mu burasirazuba bwo hagati, cyane cyane muri uriya muhora wa Oman. Kugira ngo abantu banumve wenda agaciro k'iyi ndege, abazi zino ndege z'amasukhoi izi rwose izi twemera muri aka karere kacu, tukavuga ziranaharana uburasirazuba bwa Kongo, uzumva kenshi Kongo ni iri bazikoresha cyane. 23 yego bari kurikama ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bagirirwa, uzumva bavuga kenshi ko izi ndege za Sukhoi zabibasiye. Rero iyi drone ya RQ-4 tugiye mu by'igiciro, iyi drone yagura nibura yagura Sukhoi nka 14. Sukhoi 14, mu gihe twavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ijya kugura Sukhoi 24 yo mu Bushinwa yaguze enye zonyine, kandi nazo twumvise akayabo k'amadolari zatwaye. Baravuga ngo igihugu nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kize ku mutungo kamere ntabwo kibasha kugura Sukhoi 24 byibuze, ariko ibaze noneho drone imwe ikagura izigera muri 10 na zingahe. Hanyuma rero ni ikigaragaza ikiguzi, kubera ko bamwe izi Sukhoi iyo urebye ku mibare hari aho ubwirwa ko nibura Sukhoi yakabije ushobora kugura miliyoni 20 z'amadolari. Niba Sukhoi imwe yagura ayo mafaranga miliyoni 20 z'amadolari, hanyuma iyi RQ-4 ikabigura nibura miliyoni 200, ubwo no ukoresheje imibare nyine uratawumva ko iyi drone ubwayo yagura izi ndege z'intambara nazo ziri precise, cyangwa se aho zagaragaye mu kirere umwanzi abagomba kwitsimba cyangwa se kwihisha. Ubwo niya mvugo iri hano hanze ahitwa ku mihanda. Hanyuma rero twikomereza, Joseph, wabonye ko noneho Ayatollah Mojtaba Sayed Khamenei, ntabwo ni irindi zina afite, uyu mugabo yatanze message mu gihe abafite ukwizera kwa Kisilamu mu by'ukuri bari kwizihiza, babyita umutambagiro mutagatifu. Ntabwo twakwita umutambagiro mutagatifu kuko ntabwo dufite ukwemera kwa Kisilamu, ariko tunashimira cyangwa se mu by'ukuri tunifuriza ibihe byiza ufite ukwemera kwa Kisilamu. Urabizi ko muri miliyari zirenga 8 ziri mu isi, buri wese afite uko yemera. Hanyuma rero ubwo baraza kudufasha, ahubwo abavandimwe badukurikiye, iyi Hajj Pilgrimage ni urugendo, nibura inyandiko zigaragaza ko ufite ukwemera kwa Kisilamu nibura rimwe mu buzima bwe aba agomba gukora n'urugendo. Nibura mu rimwe mu buzima umusilamu wemera Islam, idini ya Islam, kandi akagendera no ku mategeko yayo, umusilamu usenga inshuro 5 ku munsi, ngaba afite n'icyemezo cyo kuzakora runo rugendo rutagatifu aho rukorera i Maka. Murabizi ko iyo bagezeyo bakora n'umuhango wo gutera Satani amabuye, ahaba harateguwe umuhango ukomeye cyane. Nabajije umusilamu ramwe ngo wita Arafa, ariko ubwo muraza kutubwira muri comments uko bawita neza. Ariko uru rugendo ni urugendo rutagatifu nk'uko wari umaze kuruvuga. Umusilamu urukoze avuga ko yageze ku gasongero ko gukorera Imana byemewe 100%, ku buryo niyo urukoze uba wizeye ijuru nta yandi mananiza. Niyo mpamvu rero mu byo abasilamu
bizera kandi banagerageza gushyira mu bikorwa, ni uko iyo wakoze runo rugendo uba uri umusilamu wemewe, kandi n'iyo utabarutse rwose nta kabuza uba warujuje iby'Imana yagusabaga, cyangwa se intumwa y'Imana Mohammed, Imana imuha amahoro n'imigisha, ku isi uba urangije urugendo rwawe nk'umusilamu mwiza. Irani rero yamaze gutangaza binyuze muri Mojtaba Khamenei avuga ko Israel igihe cyayo kiri kurangira, ngo kandi irimo kubigaragaza ko nta myaka 25 isigaje byo kuba yarangiye kuri iyi si, bishimangira ko muri 2040 Israel ngo itazaba ikibaho. Bashingira ku kuba ngo intambara Amerika yashoje kuri Iran ubu yamaze kuyitsindwa, kandi gutsindwa kwa Leta z'Ubumwe za Amerika ngo niko kurangira kwa Iran, kwa Israel niko kurangira kwa Israel. Joseph, hanyuma rero ubutumwa bw'uyu muyobozi w'ikirenga yagarutse ku magambo asa nk'ushimangira ibyo se wishwe ari Khamenei, Ayatollah nyakwigendera wigeze kuvuga tariki 9 z'ukwezi kwa 9 kwa 2015, yavuze ko Isiraheli nta myaka 25 isigaje itararimbuka. Icyo gihe umusaza witabarukiye ari Khamenei yavuga ko nibura Isiraheli ngo irambye cyane 2040 nicyo gihe yayihaye. Hanyuma rero umuhungu we rero wanamusimbuye kuri imirimo nawe yabisubiyemo, ahubwo bavuga ko none habona Isiraheli mu ibyo yise ngo final stage, muri mu minsi yanyu ya nyuma. Iyi message yatanze, ngira ngo ubu ni ubutumwa atanze nyuma gatoya yuko ubutasi bwa Leta z'Ubumwe za Amerika butangaje ko Mojtaba Khamenei ahantu yihishe ngo hatazwi, kandi nta n'ikoranabuhanga na rito cyangwa se itumanaho ngo rihari, ngo ku buryo ngo amakuru atabasha kuyasangira n'abagize igisirikare cya IRGC uko bikwiye, ngo kuko ahantu yihishe nta tumanaho na rito rihari. Nta tumanaho na rike rihari. Hanyuma rero Joseph, tunakomeza n'amakuru yacu, ingingo zo tuba dufite abari nyinshi, reka tugaruke ahangaha rero kuri The Jerusalem Post. Iyi nkuru ya The Jerusalem Post twabanje tukayishakira haya makuru y'uruzinduko rw'abanya-Iran bagiye hano muri ariko reka dusubire kuri Laurent Rozibian. Nyuma dusubire kuri Laurent Rozibian tumanze turebe ibyo Itamar Ben-Gvir yatangaje byongeye gushimangira ko buri igihugu cya Israel gifite akaboko mu biri kubera hara mu gihugu cya Iran, cyangwa se mu myanzuro yose Leta zunze ubumwe za Amerika yafata. Hanyuma rero Itamar Ben-Gvir muramuzi cyane, ni minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu, yavuze ko ibyitwa ngo what is bad agreement, an agreement, amasezerano mabi ni iki? Ati amasezerano mabi ni amasezerano ashobora guhungabanya ubutegetsi bwa Isiraheli, hanyuma ntabwo tuzigira na rimwe dutuma ibyo biba. Ntabwo tuzigira na rimwe dutuma ibyo biba. Bivuze ko Leta zunze ubumwe za Amerika kugirana amasezerano na Irani bitari mu nyungu za Isiraheli, ntibitegure ko Isiraheli izafunga amaboko cyangwa se izicara ikavuga iti kuko turatuje Amerika yumvikanye na Irani. Bivuze ngo kumvikana kwa Leta zunze ubumwe za Amerika na Irani nuko byaba biri mu nyungu ya Isiraheli. Ibitari ibyo ngibyo Isiraheli izakomeza gusabota cyangwa se guhangana no kubangamira. Yego, ndetse yashyizeho ijambo ngo tuzahatira force Trump to accept the terms best for them, not the USA. Ati tuzakora ibishoboka byose bikorwa biri mu nyungu zacu, ntibizigira na rimwe bijya mu nyungu. Umugabo rwose nk'uko mumubona wavugaga nawe yarakaye kandi ashyiraho igitugu. Umwe mu bagabo bavugwaho ko kuba ngo yaba ari umugome, biragaragara no mu maso ko ahagaze ku ijambo rye niba yaba ari umugome. Hanyuma rero urabizi ko ku munsi w'ejo abadiplomate b'abanya-Iran bagize batya rwose berekeza Doha muri Qatar, hari ibiganiro biri guhuza Abarabu ndetse na Iran. Hanyuma rero nk'uko mubona hano, iyi ni Dr. Abbas Araghchi yajyanye na Dr. Galbafio, inteko ishinga amategeko y'igihugu cya Iran. Hanyuma rero bari kuganira iki n'ibihugu by'Abarabu, ni ukureba uko bahuriza hamwe ingingo nyine zituze n'amahoro n'umutekano. Ibi na Arabia Saudite isa nkaho yatangigeranye kino gitekerezo, isaba ko haba ubufatanye hagati y'ibihugu by'Abarabu ndetse na Iran.
mu byo bise non-aggression pact, bavuga ko badakeneye intambara zihoraho zisubiramo, icyo bakeneye ari kugira guhuza imbaraga n'umutuzo. ndabona bashyizeho akayabo ka biliyoni 5 z'amadolari kugira ngo ubwo bufatanye nyine bugire imbaraga ndetse no gukomeza kubutirenteninga, kubutiza umurindi. Yereka aba barabu bafite amafaranga kandi kuba babikora ubwabyo si ikibazo. Hanyuma rero dusoreza kuri iyi nkuru kugira ngo tunyarukire gato muri Senegal, ngira ngo niba wabyitegereje neza wabonye ko kuri wa kabiri Ousmane Sonko wahoze ari minisitiri w'intebe wirukanywe yemerewe gusubira mu nteko, ndetse wanabonye ko rwose Senegal yabonye minisitiri w'intebe mushya ni bwana Ro, umunyabukungu rwose, umugabo mbona kuje gukemura ibibazo byari bisa ngo biri hariya. Ariko mbere ko tubyinjiramo n'ubu tukiri hariya Doha muri Qatar, ibyo twavugaga ni ukuvuga ngo bakiriwe na minisitiri w'intebe kana minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Qatar, ni mwene wabo n'uyu muyobozi w'ikirenga wa Qatar n'ubundi ni Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, niwe wabakiriye. Murabibona ku mafoto rwose bahana umukono w'abadiplomate. Hanyuma ibiganiro bije mu gihe Israel n'ubundi imaze iminsi ikanga, cyangwa se Amerika imaze iminsi ikanga bino bihugu by'Abarabu, Emirates z'Abarabu, Kuwait, Arabia Saudite. Ariko Emirates z'Abarabu zo zasinye Abraham Accord, ahubwo ni Arabia Saudite, Qatar ndetse na Kuwait. Bimaze iminsi biterwa ubwoba bibwirwa ko nibidasinya kuri Abraham Accords ngo Amerika itazigira na rimwe ibyorohera Joseph. ngo ntabwo izigera iborohera na rimwe, ariko njye ndabona ibingibi bari gukanga, kuko na Emirates zunze ubumwe z'Abarabu ziri muri iyo systeme ntacyo Leta zunze ubumwe za Amerika zigeze ziyimarira mu bijyanye n'umutekano. Ngira ngo nimuna bidukundira tuzagaruka ku mpamvu Emirates zunze ubumwe z'Abarabu zitajya zitinyuka kurasa kuri Iran, cyane cyane ko zamaze kubona imboga mu menyo Donald Trump nyuma y'uko zemeye ko ibirindiro bikomeye biba muri Emirates zunze ubumwe z'Abarabu bya gisirikare. Ariko muri iki gihe umwuka utameze neza hagati ya Leta zunze ubumwe za Amerika na Iran, Emirates zunze ubumwe z'Abarabu zabonye ko gutunga base za gisirikare za Leta zunze ubumwe za Amerika ari ukubizeza umutekano gusa, ariko udahari n'ubundi bitabuza ko birwanaho. Igitutu cya Leta zunze ubumwe za Amerika rero ngira ngo aba Barabu bagomba kugitekerezaho kabiri, kuko n'ubundi icyo kibabyarira twabonye ko nta musaruro ufatika muri ya no kurinda umutekano, nta musaruro ufatika. Hanyuma dukomeza rero nabikomojeho, Senegal yabonye minisitiri w'intebe mushya, ni bwana Ahmadou Ali Aminou Mohamed Ro. Uyu rwose asanzwe ari muguki ikomeye cyane mu by'ubukungu Joseph. Hanyuma kandi twavugaga mu kanya ko uyu Ousmane Sonko wirukanywe mu nteko n'ubundi yamaze kwemererwa kujya yamaze kwemererwa kwinjira mu nteko ishinga amategeko, yatorewe kuyobora inteko ishinga amategeko. Ibi rero byabaye ikimenyetso gica amarenga y'ihangana rishobora gufata intera hagati ye na Perezida Diomaye Faye. Ariko sinzi ukuntu ahandi politike zikorwa. Senegal harimo barirukanwa akatajya kuyobora Sena. Ariko harimo ibibazo byinshi bya politike. Ari Diomaye Faye, perezida wa Senegal, ntabwo ari kwemerwa n'abategetsi bamwe ndetse n'abaturage bari gutekereza ko ashobora kuba agiye gukorana na bagashaka buhake kurenza uko bari bamwizeye ko ari bukomeze kubiyonkoraho. Kuba rero kura umutegetsi umwe ku mwanya akamushyira ahandi ni uburyo bwo kwirengera, akagabanya igitutu muri perezidanse, ariko kandi akanagaragariza abaturage ko impinduramatwara zari zigamijwe kuri Senegal zigishoboka, cyane cyane ko abagabo bafatwa nk'abari bashyigikiza impinduramatwara. Guhita rero abegezeyo burundu ngira ngo nawe ntabwo byari kumugwa amahoro. Ntabwo byari kumugwa amahoro n'umugabo, kandi ubundi inteko n'ahantu asanzwe yarabarijwe, kuko nibura kuva 2014 kugera 2022 yari mu nteko, ari naho yaje kuva cyagiye afungwa ubwo Macky Sall yateguraga amatora, akaba ari nabwo yashyizeho Bassirou Diomaye Faye ngo amuhagararire, atorerwa kuba perezida, ariko ashaka kuzanamo ka kantu kacu kany'ikinyafurika. Ntabwo urutugu rero rwakura mu rusumbe ijosi, nibyo nawe yibwiraga. Ashaka kuvugira muri Bassirou Diomaye Faye, nawe amugaragariza ko ari ufite imyanzuro ya nyuma ishobora kubera mu gihugu. N'abagabo bahoze ari inshuti ariko bahindutse abanzi. Reka twitege kigiye kuba muri Senegal. Hanyuma ngushimire cyane bwana Joseph. Wakoze cyane bwana Semugeshi. Reka dushimire n'abakunzi ba Forbes Official ndetse na Semugeshi wa Ingana Dossier Anarctique. Nanjye Joseph mba mpabaye igihe cyose. Muko n'ibiganiro byacu byo abaragaruka mwakoze kubana natwe.